Anjok ongko rok-rok wacan, kopi-kopi aja dah. Gitu sih ya. Nang di sosmed aing. Sosmed kunyuk. Anjing udah pakai motor City le. Paek non motor-motor. Apa orang masjid? Cewek itu si Tilet. Reret tuh si lembur aing. Kayak ulin dah ganjang motor. Si Tilet bisa sok menang channel bae aing di si Tilet. Rokok kopi orangan nih. Coba relipan sih. Aduh, aing. Kumaya. Woi gel, rapi aja. Aing dandanan geus aing. Mandi geus, make minyak sengit geus. Ya rapi amat. Biasa lagi rombeng, we kolor we. Ngelupuk. Tekanjang coy. Buat cinta deh sama rapi ge. Harus siap. Ya Tilek ke bawah aing punya motor. Gel harusnya percuma rapi nih, kayaknya kumaha aja hujan gede kieu. Ih, aing mah malah hujan deui, Pak. Percuma tuh aing pakai baju bagus ge ieu. Atau olah, Allah kita ngerestukeun siang nganjang. Gel, ya tuh siang nganjang udah naon. Sia mah tubuh aing tiuk di pos ge ieu, aing nang gua Citile, aing punya motor. Pan mana boga motor butut-butut ge. Uluk deh kana bikangna butut ge. Ieu wae bikang naik motor Citile. Tungel di sih. Nek anjing ongko rok-rok wacan, kopi-kopi aja dah. Yo teh sia, anjing udah pakai motor City le. Paek non motor-motor. Tapi kuat sia eta aing mengalun ke motor Citile butut-butut ge. Bo banjir eksak kieu yo. Wih bisa mah. Mau eta kenal foto. Bu, coba kuat motor Citile. Ramat itu ya. Tahan banting bukan nama. Atuh gel, isi selalu bawa omong melah. Ih, istirahat yeuh, dan lumpang gitu. Tadi aing telepon. Mainan dekat dia. Aing sok kepo. Atuh ieu mah urusan aing sih kumaha beng geus dah. Cicing, aing. Telepon mah, suara nama halus lembut sia. Ruang nama, lisi je lah gua. Patut mana pilih aing tadi. Wih, boleh ya gel. Aing sih kan nunggu tuh eta. Jaing mah, leun lagi siogeun di pos we. Kira aku sih lagi boga-boga we. Ya, aing nama canggih deung sia mah. Senang di sosmed aing. Sosmed kunyuk. Pokoknya nama foto nama geulis aing. Ngeuleuh foto nama. Suarana merdu di. Lah gel sih yang menang di sosmed. Kena mah ulah percaya ke sosmed. Profil be geulis. Asina ini nyawa. Alah ieu mah aing percaya gitu ieu mah suarana bage halus pokona mah sia. Penipuan kayaknya sia nyesel. Deuleu bae ke geudeung ngadi nyana sekalian ka imah dulurna. Geus lah sia garing lah. Atuh sih ngaprak bae kopi-kopi aja asem ya. Oke. Baik. Tadi nak ditu tadina hujan, Tilek kebal deui. Geus lah kana ka dieu. Kopi di sini. Kan. Dialah APG. Aing mah boti gila aing duit aing. Wih, nanyok ongko duit dah kayaknya. Anjak sih kudu buka duit bae leumpang we lah. Gel nganjang ka awewe mah kudu mau duit lah. Duit mah ditendang boy. Aing mah cewek nu ngajajanan aing mah. Udah butuh nah nega aing mah. Cek. Assalamualaikum. Woi. Mantap. Aduh, kangen ya. Bener monyong gitu eta. Iya male. Sama Ai. Aduh. Pantesan, dia masih ngomongin Ainya. Pantesan dia
Jadi aing aya tong ngeretan gitu. Len, bisi bulu kunang di bawah. Paes soalnya. Tengah jalan paes. Woi, tinggal kan tuh di kuburan. Ya, aing ketemuan. Tadi capek tadi ngedorong. Saya mau nih motor kembali di jalan. Kata iya nu berak-berak. Atau kolet pas di bupuk. Oke, nyawan si buluk gemung di bawah sia. Lagi cotek kali itu aing. Menganjang ieu, dia mah kustilok perang ngora bae. Ih, Oh, aing tahun 70-an gitu. bercanda bae sama Leng mah. Ih, ampun. Udah kita mau belajar le nya udah itu. Kieu lah. Pulang anjang-anjang lah. Anjang-anjang sih gini di dia ngopi ngerokok. Cakep. Anjang-anjang bisa nggak mau anu keluar. Cari desain para reot. Tapi Aing geus sanggup le sama. Ieu kan mana ka dieu aya. Mah dia tuh aing. Menuju ka dieu nya sia. Mau diajak. Oh, kunci. Boleh. Aduh sia le. Asal ka sia mah. Ih, ampun. Aing cerita telok di denge, merah. geus lah ulang anjang-anjang sih lah. Mending sopal gitu es dah. Ngopi itu ngapain tuh lah. Aing awewen ka dieu aing awewen dia mah le. Aing percaya engko ka aing. Geus hes itu hes. Ya makan minyak naon tuh ya? Bau minyak balodok ya. Emang di dukun aing. Oh iya. Wis cewek pan aing mau kudu eleh aing. Baju anyar aing. Minyak sengit ieu dukun. Aku beki ngebacot lah sungguh asem ya. Oh iya ngerokok tuh. Meureun le. Ayo. Ayo kadang-kadang. Asan aing boga ya. Mau naon le? Aing ikut kamari penting. Idi. Tah. Iya. Tuh sama batang. Orang bagi pilu yo nya. Yo. Ini Aing mah Terus gara-gara nyalain kopi itu. Rokoknya ngisi bere ya sering sa belah ge. duit. Ini duit mah gampang, mau utang lah itu. Berarti. ayo. Bae da mah le. Kopi beli kopi, ngoli kopi. Duit dah tuh. Geus ngutang heula. Si mana Ngutang ding, ngutang. Isin. Geus maksudna mun kan dibayar ku ATM mah moal aya meureun di dieu. Geus kira itu tahun harap bayar. Kapan pas itu. Bayar rokok aja potong. Wah, geus sudi aing. Yang hutang. Pasti. Terus jeung seduk mie na nya. Mie na garpuna teh sing loba. Iriong. Di meja pos anu dipoto ku AOGel. Apa iya basecamp Andre Kreator? Tapi AOGel mah kemana ya? Ih, kemana meren AOGel? Kita kadi ongko malah kesel ja nangguana. Nah itu. Cewek apa toran masjid? Jahatnya. Setan. Bener-bener ya. Tapi diilik lah. Neng, teman dia. Pernangguan AOGel. Oh, oke. Bukan itu ya? Itu anak dulu. Oh, tapi kemana bayu? Tadi itu tuh me rokok helan sakedeng. Ini kan balik dia. Dia bisa diiser tes etik deh. Bisa. Nah, jaga jarak be, setengah meter mah. Pakai masker tuh. Itu biar si Cereng. Oh, mau yang tas. Wah, ayo.
kecewa yang kasih tile. Aduh, aing bawa baturan ku situ. Parah sih tile ya ka aing. Masih kena ngakak ka aing. Parah gitu. Terus teh kopi le, aing balik lah. Gel, kamu sih ya? Aku makan enggak? Eta, jauh ya. Dan Nyawa aing. Nurun. asasan aja mah ya. Anak-anak nama. Salah paham ya. Ini teh. Iya sale. Iya, anu untuk panggilnya seogal teh. Panggihan di motor teh di motor. Lain lain. Ieu mah baturna. Nya nama teu bisa ka dieu. Soalna manehna keur kambuh. Bisa ka dieu. Oh, Berarti oke. Salah paham ya. Aduh, ngising lah. Aduh, pantesan main nata kopi aing balik lah. Nah, aduh. Ya tapi sudah ngopi dua neng gitu. Oh iya. Itu nengnya balik ka ditu. Ka ditu nya balik. Oke, disampaikan lah kurang ya. Jadi sampaikan orang. ini baliknya. Oh, Salaman heula. oh, mah itu. Salam.